Zdravo svima! U ovom videu ću vam reći nešto o našoj planeti i njenom poreklu prema verovanjima Slaveno-Arijevaca. Prema Slaveno-Arijevcima, vrhovni bog zove se Veliki Rahman, što znači da je on prvobitna jedinica i nesaznatljiva suština koja zrači živorođenu svetlost radosti i prvobitnu vatru stvaranja sveta. Iz te vatre stvaranja sveta pojavilo se sve što postoji u univerzumu, uključujući sve naseljene svetove i stvarnosti. I tako su nastali svi beli ljudi, odnosno bića svetlosti, kao i svi svetli i tamni svetovi u kojima žive tamna bića, odnosno tamne sile, to jest pali anđeli. U drevnim vremenima vodio se veliki kosmički rat, iliti velika asa, nebeska bitka između svetlih i tamnih sila koja traje i do dan danas. Ratnici svetih sila koji učestvuju u tom ratu sebe nazivaju asi, koji su potomci nebeskih bogova. Svoje protivnike, ratnike tamnih sila, nazivaju neživi, neljudi i svakojaki besovi. Oni su različita bića iz zvezdanih sistema tamnih svetova, a te zvezdane sisteme Slaveno-Arijevci zovu jednim imenom Pakao. Naša planeta zove se Midgard Zemlja. Nalazi se u sunčevom sistemu Jarilo Sunca i stara je preko 1.960.000.000 godina. Ali pre 1.500.000.000 godina, nakon jedne od mnogih nebeskih bitaka između svetlih i tamnih sila, naši preci Asi su doleteli i prinudno se spustili na severni pol naše planete, velikim međuzvezdanim vasionskim brodom Vajtmarom, iliti velikim nebeskim kočijama. Međutim, letelica je bila oštećena u sukobu. Sleteli su na kontinent koji se nekada nalazio na severnom polu, a kojeg su nazvali Velika Darija. Danas ga naši savremenici nazivaju i Arktida, Hiperboreja, Severija itd. Podizanjem nivoa mora iliti prvog velikog potopa, taj kontinent kasnije je potonuo. U onim vremenima, severni pol je bio bogat florom i faunom. Tadašnja Midgard zemlja se veoma razlikovala od modernih obrisa kontinenata kakvih danas vidimo. Kontinent je sa 4 reke bio podijeljen na 4 kopna iliti ostrva. Midgard zemlja im se tada toliko dopala da je jedan deo posade odlučio da ostane na njoj i trajno se naseli, a ostali su posle izvršene popravke vasionskog broda odleteli dalje. Skoro istovremeno su naseljene i dve susedne planete, današnji Mars i nekadašnja Deja. Planeta Deja se nalazila tada na 5. mestu u sunčevom Jarilo sistemu, gdje se posle njenog uništenja danas nalazi pojas asteroida između Marsa i Jupitera. Bilo je potrebno da se izvrši puno priprema na Midgardu i u samom sunčevom Jarilo sistemu, da bi se stekli uslovi pogodni za život i za dalje naseljavanje. Jako dugo su vršene planske promjene na Midgard zemlji i u sunčevom Jarilo sistemu. Izvršena je relokacija velikih planeta Jupitera i Saturna na središnje položaje u odnosu na Jarilo Sunca, kako bi svojom masom štitili unutrašnji pojas planeta Midgard, Mars i Deju od kometa i asteroida. U drugim sunčevim sistemima je prirodno da se uvek najveće planete nalaze do zvezde, a manje sve dalje prema veličini. Da bi životni uslovi bili optimalni, svaka od planeta je dobila po 2 satelita. Midgard zemlja je imala mesec Fatu sa periodom rotacije od 13 dana i sadašnji mesec Lunu sa periodom rotacije od 29,5 dana. Zahvaljujući visokoj tehnologiji koju su posjedovali, na Midgard zemlji su napravili portale, zvezdane kapije, odnosno uređaje za teleportovanje, kojima su mogli da otpočnu brzo naseljavanje ljudima bele rase, iliti roda nebeskog iz drugih zvezdanih sistema. Ranije, pojam Zemlja imao isto značenje kao i reč planeta, odnosno nebeski objekat, koji se kreće u svojoj orbiti oko određene zvezde iliti Sunca. Naša Zemlja se zove Midgard, gde je Mid sredina ili srednja, znači srednji svet. Gard je imao značenje grad. Midgard zemlja, drevni slovensko-arijevski naziv za planetu Zemlju. Preko nje je nekada prolazio rase divne put. U početku se Midgard zemlja, planeta Zemlja, od vremena naseljavanja nalazila na ukrštanju kosmičkih puteva, koji su povezivali naseljene zemlje u različitim svetovima iliti zvezdanim sistemima, gdje su živjeli samo predstavnici velike rase, to jest belog čovečanstva. Naša Zemlja, poznata kao Midgard, kruži oko našeg Sunca koje se naziva Jarilo Sunce. Naš solarni sistem i naša galaksija se kreću kroz prostor u spirali i konusu. Slično u obliku levka,
Dok putuju, prolaze kroz 16 različitih sazvežđa koje se nazivaju čertogi Svarogovog kruga. Riječ čertog dolazi iz drevnog jezika i znači regija ili područje, ali kada se odnosi na nebo ili nebeske svetove, obično se odnosi na deo nebeske sfere u blizini određenog sazvežđa. Takozvani Svarogov krug, slovensko-arijevski zodijački krug, sadrži 16 slovensko-arijevskih sazvežđa. Također na tom putu u određenim vaseljenskim ciklusima čas jedan, čas drugi krak naše galaksije često prelazi ili ti presjeca granicu nepovredivu među između galaksija koje se nalaze pod upravom svetlih i tamnih sila. Naša galaksija ima oblik svastike, to jest kukastog krsta, i u jednom od njenih rukava, to jest krakova, leži naše jarilo sunce i dažbog sunce u sazvežđu Rasa na Svarogovom krugu. Savremeni naziv mu je Beta Lava. Velikim se to sunce nazivalo zato što je sjajnije i veće od našeg jarilo sunca po dimenzijama i po masi. A sada ćemo spomenuti Indgard zemlju, pradomovinu mnogih slovensko-arijevskih rodova. Jedna od zemalja u sistemu Dažbogovog sunca na kojoj postoji biološki život sličan životu na Midgard zemlji. Period okretanja oko Dažbog sunca iznosi 576 dana. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Nadam se da vam se svidjelo ono što ste vidjeli i da ste naučili nešto novo. Ako vam se video dopao, ostavite like. Također, ukoliko želite da budete u toku sa novim videima na mom kanalu, pretplatite se na njega i pritisnite zvonce da biste dobijali obavještenja o novim objavama. Vidimo se uskoro u sljedećem videu.